Ake ngibingelele salukazi. Ngiyakuzwa. Uma ngothobana lo sankoma sipula ngezinye sipula ngamathambo. Ngiyeza uthi ake ngichaze ngani ngiyithwala. Ngokuthi ngokuthwala nje ngibeke caca. Mina ngazi ukuthi ukuthwala kuyimfihlo. Nezinyanga ezithwalisayo ziyayifihla. Mina lokho engikwaziyo. Lokho ke kwanamhlanje njengoba kukhulunywa ngapha kuthiwa ukuthwala kunje, ukuthwala kunje, ukuthwala kunje. No angibaphikisi. Mina sengisho ngolwami ulwazi. Nabantu abathwalisayo engibaziyo bayayifihla nabayivezi ngoba babalekele izinto ezithize kuphi emphakathini yabo nakubo nje uthena bengahlelwa nesithunzi yabo ngoba abantu mase sebazi ukuthi wena uyathwalisa wena uyabulala abantu bacabangela izinto eziningi yabo. Mina ngazi ukuthi umuntu ma ethwalisa lo muntu unemfihlo zakhe. Loyo muntu mayithwalisa yabo. Nomuntu naye mayithwele uyakufihla lokho yabo. Angazi ke labo banamhlanje labethu umuntu hayi mawufuna ukuthwala mina ngithwele mina kanje angiqondisile ezinyangeni ezikhona la kuma social media wonke nabazolalela ivideo yami. Lokho engikushoyo ulwazi lami nabantu engibaziyo abakwenzayo lokho ngendlela imithetho abayigcina ngayo nangendlela mina abangixoxela ngayo ukuthi hayi uyazi mawenza kanje uhamba kanje mawenza kanje uhamba kanje yabo. Sengisho ukuthi mina ngolwami ulwazi akusinto engasabalala kuphi kuma social media kodwa ke isize yaputshuka yasabalala. Wonke umuntu usethi yena uyakwazi yena uyakwenza kanjani. Mina engibaziyo abakwenzayo noma ungaya kuye lo muntu loyo makulayela yena uzofika ethi hayi yena akayenzi leyo nto. Umncengo umgubhe before mese njani mese khathe yavuma mese yakwenzela ukunika ama test athize qala lo muntu mayikwenzisa ekunikeza ama test athize akuteste nje ningakangeni ningakayenzi nje yonke lento lena ensuke uyizele kuye noma uzoyifuna. Lo muntu usufuna ukubona ukuthi wena uthembeke kangakanani ebantwini nakuye yabo. Sengisho ukuthi yikho ke lokho ke mina ke engikwazi ukuthi ukuthwala kuyimfihlo yalowo muntu othwele naleyo nyanga yakhe. Futhi ke labantu abathwalisayo abathanda ukuhambe kuxoxwa ngabo lokho kuthiwa hayi uyabona loyana uyathwalisa loyana wenza kanje abakuthandi lokho ngoba benze njani bayayihlonipha bahlonipha nalento le abayenza. Siyathokoza ke salukazi. Yilokho ke bengithi ke ngiphendule ngakho ukuthi ukuthwala kuyimfihlo yalowo muntu othwalayo nalowo muntu omthwalisayo. Hayi ke namhlanje njengoba usubona ke ukuthwala sekugcwele kuma social media. Wonke umuntu uyasina uyayibethela. Wonke umuntu uyakhuluma ngokuthwala. Wonke umuntu usho lokho. Wonke umuntu usho lokho. Wonke umuntu usho lokho. Angigxeki ke lokho. Angisho ukuthi ku wrong. Izindlela zabo nabo. Mina ngikhumbula elinye ikhehla nganoma kuthiwa ubani umadla udaka lokho dala loyana umuntu wayithwala sodwa ongeke uzumbona wayengahambe efafaza futhi wayengeke akuzakutshela. Siyathokoza yilokho engisho. Siyathokoza kwandisa salukazi.